Uwo ni Hariana Verasi, umunyamakuru wa White House wamaze gusesekara i Kinshasa aturutse i Washington. Kimwe mu bintu birimo biragarukwaho cyane nuko uyu mugore yahangayikishije zimwe muri media z'i Kigali, aho bafite ubwoba bw'uko hari ibintu bishobora kuzashyirwa hanze nk'amabanga ashobora kongeza akariro n'igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda. Uyu munyamakuru ngira ngo muramuzi cyane yuko ari umwe mu banyamakuru bahangayikishije Kigali ndetse n'abanyapolitiki bayo. Ubu rero akaba yageze i Kinshasa nyuma yo gutegerwa indege ivugwa yuko yamuzanye aje kuri dosiye ziremereye. Imwe muri dosiye zivugwamo zishobora kuzakorwaho ubushakashatsi kandi zishobora kuzakorwaho ashobora kuzakoraho cyane ni inkuru ya Goma, ikibazo cy'Igoma n'iraswa ry'uriya Mufaransakazi Karine, bikavugwa yuko ashobora kuzagera i Goma. Ikibazo mfite ahangaha nanjye ndi kwibaza, ese izi nyeshyamba za M23 zizamwemerera kwinjirira i Goma? Kutahinjira kwe nabwo bazaba bitaye mu kandi gatego ko kwerekana yuko uburenganzira bwa muntu butagira gute butubahirizwa, ndetse n'uburenganzira bw'itangazamakuru nabwo butubahirizwa. Ikindi kibazo cyo kwibaza, ese aramutse ageze i Goma nawe bakamugenza nk'uriya Mufaransa byagenda bite? Ibyo byose ni ukubihanga amaso. Indi dosiye ya kabiri ivugwa ku kigendanye n'ikintu azakoraho uyu munyamakuru, biravugwa yuko ashobora nanone kuzakora kuri dosiye igendanye n'uburenganzira bwa muntu, nyuma y'uko hari raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch yagaragaje yuko zino nyeshyamba za M23 akarenga 80% k'ibyaha byibasira inyoko muntu, gufata abagore ku ngufu, guhohotera abana, binjizwa mu gisirikare cyangwa n'ibindi byaha by'intambara, izo pourcentage zose ziba ari ku mutwe wabo. Ibyo nabyo ni imwe muri dosiye azakoraho. Nkwibutsa yuko kandi uyu munyamakuru ari umwe mu banyamakuru bamaze kugaragaza, cyangwa White House yamaze kugaragaza yuko ikorana nabo mu buryo buri official, dore yuko Trump we anamwitanga ko ari umunyamakuru we ukomoka muri Afurika, umwe mu banyamakuru yemera cyane. Ubwo rero ni bwose kuri uyu mugore nyuma yuko ageze i Kinshasa, ngira ngo muramubona yahise atangirana ibiganiro n'abayobozi bakuru cyane cyane abo mu nzego za gisirikare. Bigaragara neza yuko azakorana n'urwego rwa gisirikare, amabanga yose bazayamuhereza, ibimenyetso cyangwa proof zose bazishyiraho ngaho, ubundi abihambira bishyire Donald Trump, ubundi murenga gahuru karahura n'umunyotwe, induru zikavuga, ibintu bigakorerana. Reka mve kuri iyi nkuru ya Hariana Verasi. Rero Hariana Verasi akaba ageze hano mu mujyi wa Goma, harimo intugunda zikomeye nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'izi nyeshyamba za M23 zikoresheje abaturage ku gahato, ndetse bamwe bakarekarama yuko byakozwe ku mbaraga no ku ngufu, cyane cyane societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru, aho igaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zagiye zinjira mu ngo z'abantu, ndetse bamwe bakiryamye mu masaha ya mu gitondo ahagana mu masaa 10 saa 9 z'ijoro, bakajya babaturumburamo ngo babyuke ngo babajyane gukora imyigaragambyo. Amakuru ya societe civile yakagaragaza yuko ndetse bamwe batwawe n'amamodoka yo mu bwoko bwa Fuso, aho bamwe bagaragaje yuko ibingibi ari ukubabangamira. Societe civile kandi gakomeza ivuga yuko hari abana bamwe bakuwe ku bigo by'amashuri, abandi bakavanwa mu ngo bakajya gukoreshwa ku bw'inyungu za politike. Ibingibi bifatwa nk'icyaha cy'intambara cyo gukoresha abana mu nyungu za politiki, ko ari icyaha kitemewe ndetse ari ibikorwa bitemewe n'amategeko. Ni mu gihe kandi muri uyu mujyi Hariana Verasi ageze Kinshasa mu gihe hari ikibazo cy'uyu Mufaransakazi wamaze kumenyekana yuko yapfuye arashwe amasasu, nubwo inyeshyamba za M23 zabeshye yuko ngari drone, ariko ibyo byamaze kujya habona. Ubwo rero ntumuze kumbwira haraza guca uwambaye, ni hahandi bajya bavuga ngo ubu ngubu bigeze aho umwana arira nyina ntiwumve. M23 ibyayo bigiye kwirangirana, narabibabwiye, ntubi ni ukwirasa mu kirenge, kwifata ikarasa umukozi w'umuryango w'abibumbye, nayo ubwayo navuga ngo yatemye ishami yicayeho. Mvuye kuri iyo nkuru ya Hariana Verasi, reka mpite ngaruka muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ndahera ku mugabo witwa Moise Nyarugabo. Umugabo witwa Moise Nyarugabo nyuma yuko akomeje kugenda abeshya abakongomani cyane cyane abanyamurenge, ubutumwa yashyize ahagaragara
kuri wa 16 Werurwe Moise Nyarugabo yavuze ko ngo Minembwe n'imisozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira ngo bimaze igihe birebana n'intambara. Yavuze ko iyo ntambara yatangiye ikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ngo yo mu karere irimo ng'iy'Ababembe, Abafurero n'Abanyindu. Nk'uko bivuga rero mu myaka hafi 9 ishize ngo abaturage benshi b'Abanyamurenge barishwe, imidugudu irenga 480 iratwikwa irasenywa, ndetse ngo n'ibikorwa remezo birimo amashuri n'amavuriro, amadini n'ibindi bikenerwa n'abaturage birangirika bikomeye. Muri icyo gihe kandi havugwa ko inka zirenga ibihumbi 500 ngo zarigishijwe, ibintu byasize ngo abaturage benshi mu bukene n'ubuhunzi. Amakuru ya Moise Nyarugabo rero agakomeza agaragaza neza yuko ngo mu gihe ku itariki 18 z'uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ngo wari umutwe wa 23 ngo wari wavuye mu gace ka Uvira, bivuga ko ngari mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'amahoro. Rero Moise Nyarugabo akagaragaza yuko ngo leta ya Kinshasa ngo ikomeje ngo ubwicanyi ku Banyamurenge, ariko ngira ngo murabizi neza yuko amakuru ye ndetse n'ibye byamaze gushyirwa ku karubanda, isi yamaze kumumenya, isi yamaze kumwota. Ubu ngubu ibintu byose atangaza ni uguhara aririmba indirimbo imwe. Iyi nkuru ngira ngo nta munsi w'ubusa, uko aje kuri media n'icyo asubiramo, uko aje kuri media n'icyo asubiramo, yabuze ikintu avuga n'icyo areka. Mvuye kuri Moise Nyarugabo ndakomereza mu bwoba bwinshi bwamaze gufata abaturage ba Rumera nyuma y'itangazo ry'inyeshyamba za M23. Ubwoba n'igitutu byagaragaye ku baturage bo mu mudugudu wa Rumera n'ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Gurupoma ya Ruhihi mu karere muri Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturukayo muri ako gace avuga ko ibintu byahindutse mu masaha ya saa 4 za mu gitondo, ubwo intumwa z'uyu mutwe zageraga kuri uwo musozi w'ubucukuzi. Nyuma yo kuzenguruka aho ubucukuzi bukorerwa no mu gace kegereye uwo musozi, hatanzwe ubutumwa busaba abaturage baho guhagarika ibikorwa by'ubucukuzi ngo bakajya gukoranira mu kigo cya Mapenzi kiri nko ku birometero 3 uvuye aho ngaho. Abatari abenegihugu baho basabwe gusubira mu duce bakomokamo. Bamwe mu baturage bavuga ko bari babanje gutekereza ko hagiye gutangazwa kongera gufungura uwo musozi ngo wongere gukorerwamo ubucukuzi, ariko ngo batungurwa no kumva ubutumwa bubasaba kuhava. Ibyo byateje urujijo n'uburakari mu baturage, bamwe bakibaza uko bazabaho niba bahagaritse ibikorwa bibatunze. Kimwe cyo kwibaza ahubwo nanjye aba bantu barimo baravuga ngo nibajye kwirunda mu kigo, nibagende babahondahonderemo cyangwa bagende batoranyemo aba basore n'abafite ingufu bose babatware babajyane mu gisirikare muri icyo kinyeshyamba cyabo, ubundi bagende bazahahurire n'ibibazo bikomeye.